Ne başa tutmaydı. Bilenler var mı? Sorpa. Sorpa sonra kanka et halal mı diyor. Ne halal mı halal mı? Кошмар, кошмар. Biz sizler için işte otağızda biz вам не враги. Yok düşündüm. Siz lisenziya aldınız. Anan moğuğa ruhsat var mı? Reklamaga. Көрөтпөйм байке. Техсмотр лицензия өткөндөн кийин аны чаптап беришти деп байке. Бул жаңы чыгып аткан организация экен, ошол. Ашама ошол рухсат бер. Лицензия көрсөтпөйм байке. Лицензия бу? О. Хорошо байке. Клиент бар мı машинада? Başka машина чакырып, siz машина стоянка коюп, Бизге стоянка коёбуз байке. Бизге түшүндүрүп атам. Именно могу надписке рекламага лицензия рухсат берилбейт байкеси. Шуну атасызбы? Сурасаңыз байке. Жоқ, түсінатам, болуы осындай. Завод изготовитель Volkswagen осындай шығауы байкес. Шықпайды ме бұл? Әне бараны көйгістірі. Бұл не деген? Мен алғанда осындай болшы, короче. Мотор түсінем, ғалашы қандай болды. Алғанда осындай болшы, осыл бойдан айдам тұрам. 1,5 күн болды. Болбайды, алып сатыш керек мында? Бұл ештік емес. Ушуну кашайтып атышкандар. Биз силер үчүн иштеп атабыз да, биз вам не враги. Мен силерге айтайын. Анда ошо ойдукканда, ал байкеники чынын айтайын, ксенон коюп алып, бетке кетти да, действительно нәрсе. Мен монуку заводской ксенон турат, жок, ксенон эптиктер айтайынбы? Кудай турат мына, бетке тийчи да, аны заводской муну отравление турат. Ана мен муну койдургам да байке. Что байке? А если сиздики стандарт менен соответствует, линия мен согласовать тут погла уж лучше байке. Без проблем, что лабораторию пройдите, лабораторию свет имеет полностью. Можно согласовать, это все, без проблем. Она низам коюп атпайсызбы? А поэтому ошол болбойт мен анан алганда эле ушундай болчу. Түсінатам, болуы осындай. Болбойт да анан Капот ачып коемуз. Мен көрсөтүп берейин лампочка. Бля, ана адамдарды ак кеттик.